Patala fatu ilang mai mo whaafonga ile nei tai au la sa Tofi e pe whi on tātou le mai le lofam leanga leo le atua. Alo mai e tātou tala tu ina atu mai Samoa nei wa fo ilang mai mo whaafonga. Pata mua wana nafi le na sui na ile palapala o le whaavaiano no fuanga tu tonu le wafu i matau tu o le taula ingol silia le luasfulu waia malolosi of ta inga le Pasifika. O le afa moe moe na taa wale li pale mia sa sunga tu ila e pasa ile le mali ele ngawai wa le wana whaia whiu tanga inga le malo Samoa mal company o le TE subcom ma le isa sfulu lima o ila tau e whaatontonu ma mata itu wina le silia lima sfutasi afi kilomita o waia of ta inga le Pasifika. O le company la le TE subcom o leo lea la tau wawa aia le silia le luasfulu waia of ta inga o le fua whaatau lea o waia malolosi of ta inga le Pasifika. O le neipolo ketin ta ua le li palemia o se ailea mo le tātou atunuu. O na le ngata o le atu ina mai ei fo il company te tele le lalangi whaipaanga ma Samoa. Ina ia tau nuu le tau whama mao le tātou malo. O le whaatou sina mai e leo i lātou mai whawhai pisinisi ma teu tupe le tātou atunuu. Ai o le anga lue whaatasi ei fo il company nei ma le tātou tui Samoa Keiport whaapea ma le pūlenga wafu. Le au mai al tūlanga le leili tamau a inga le atunuu e ala le tongi o wafu. Whaapopoa ngā luenga mo i lātou ngā lue pisinisi nei, ai mai se ai, o le amawa i ngā luenga whanau i olo a oina, i le a onga le malingi, i le university mai vase, o lo ua i le a tamai ngā luenga i lalo le sami, o le whaavaela o le whale lea uafufua, o le a te wina i le ono tane o waia malolosi, le na suina nafi, i a ato ai foi, ma mea whai ngā luenga. E niso tala, ua i ule whiriwhilinga le kapeneta le ofisa sile o pūlenga o taalonga o le Pasifika i saute. E pe ana whaalua na whaasala lau e sa ili se tase ma whaiona tau aveina le tofinga. O le Tofi ai o whalewhata hele matatia, o se alo e whaasino le sunga le whaafeangainga ia pi sopa ma Petronila matatia, ma ia lala whanga o fusi sa whata ma le whanga o ali i savai, ma CEO o taalonga o le Pasifika i saute lua afes fuluiva, o se tūlanga wa tā ua le maua lunga o le wa aia le kāpeneta, ma le wha moe moenga, e mawhai e whale whata o na whaatino ngā luenga, o tu ina atu fo i aile whaatuatuanga o le kāpeneta, ua lava le ilua ma le anga wa, o le alo le atunuu, e whaatino aile ngā luenga o tu ina atu ia te ia. E le ngata ilea, to esfuru ono maasina o to e neo na tau nuu leo taalonga nei, ma o ta waile whiriwhilinga o whale whata, a wa o stanga te talavou, ma i aio na iloa i mea tau taalonga, le mafua anga, na mafuli aile laulaua i lātou na whaia le whaai unga ia te ia. E toa tolu i lātou na whaia i le whaai unga ma o whiriwhilia mai ei whale whata. E le faule ali i le tūlanga wa iei nei, i le tūlanga lava o taalonga, o lo ave nei whale whata ma CEO o le Samoa Institute of Sports, le na amatalia le tausanga i lua fesful ma leono, o lea whala potonga, e mo le atina e o tūtau taalonga, ma pūlenga a wale mawai o ni tangata ta alo e tau ta ua i lalulangi mai lo tātou atunuu. Ua te whaawa wai nei ngā luenga whaaleleia e peo na tau mawhaile malo a toai ma le fisosoani le Green Climate Fund, e whausia pā a wale puipuinga o le mamalo le atunuu, o lo o a whai na tele le vai tafe vai singano. E le o malo lo le au whainga luenga le ngā lulue ai, i le mai ai o le a whao kita, e tau mawhai, ina ia whaititia lo vai au ia no fuanga i taimi o matangi mawha, e mai se lava i lo longa. O isi polo keti o lo o anga i ei ngā luenga le malo, o le whaalelei o le awalau papa i leo nei, ne e whaatupe mai e le whalitupe o le lalangi, ma le malo Australia, whaapea i fwoi le awalau papa i vaisingano, le whaatupe le malo i Apani, whaapea le ngā luenga umatau e le tise e maua mai le suavai, i lea vaenga o vaisingano, o lo whaatupe ina, e se whasosoani mai le whalitupe o Asia. Matala muli mai le mtanga luenga o leo leo, o se lulu o ta ua watau whaasese, i se ali i wa whaaulu atu neila na tangi whaasangatu ia i lato weana lea lulu, na maua mai e whamatalanga mai le mtanga luenga o leo leo e whaapea. O le ali i watangi, na maana maa loi whailonga mua lulu o le taavale, pe tai mulmuli ane ai, i loa e le ua maana maa lo, e le anga le taavale na ua ia tauli maina, anga i loa le ali i ma whaaulu lana tangi whaasanga, i le whailulu o na o le tau whaavalea ma le tau whaasese. O lo whaia ne i aiso esu e ngā leo leo, i lea ma tā upu. Na tāua whaia le so upo na mtanga luenga o leo leo lea fionga awa pa aulongo i tino Filipo, i se pepa o whaamatalanga, se fe ese a inga na tūla i mai ua whato i whangaloa, i le vao ni a inga se lua,
Na whaoli mai se ali I mai se tasi tu I se tane lava o whangaloa e 5,000 o soifua. E ala ilo na tu ina o le fufonga o le ali I 5,000 I se maa. Na whaina le fufonga o le ali I wa afia a toa I maona o loa. O le taimi nei la o lo whaawa o fo I eise su e ngā leo I lea mata upu. Whapea I la masa pisi nisi I mata utu e whapea na oso whaia e nisi la so luasful lima o masina o mawai. Mga o ia ini tupe Samoa, tupe Amerika, whapea ma tupe New Zealand. Whatasi ai la masa tusfolau New Zealand. Mani pepa telefonia le Blue Sky ma le Digicel. O lo wai a ao nei o le mtanga luenga leo leo le mta upu. Mai le I whailoa mai boi la tau o molia. Se ia mai asu esu e ngā malu o le malo. Tala I o le Tofi ma watu mai Samoa nei a wafo I lau mai mo whaafonga I lunga o TV TALA'LASI ma le te o TALA'AVI. Mo son whapoponga a tai au e mo le so manuia tele le aso soifoia. Wa tātou talafōwala nei aso wa awina atu e ala I le lango sua malosi a se tasile nei o au nanga wha abisinisi. Whaatasi ai manisi o whaalawi loa ma whaasilasilanga mo lau sila fia. E toi whaatalo whatu sa mola mai mo mai le nea fiafi malo tawata I le nei aso alo mai te whapoponga masani whale nea lo tala tau I le po nei malaso ataya. O se vaenga o mawalalo whaapea o mawalunga o lo au mai e o sa vilum tau polo I lunga le tunu e pe ona wa ai e le ata satelite o le oli nei. Malua na po ma le velo le so o le malu mawalalo sa wha mawina le mai sau te upolu e luas lua tikeri ma o lea fo ina toi wha mawina ai le vela maulunga o le so e tolus ful wha tikeri e pe tai mo pia e tolus ful tasi tikeri. Whawhanua le tau o au susua sa vilum ta upolu a nga ele vaitu e lau o lo afia I nei Samoa ma le afia I le tunu o iau manai timu I nisio taimi. Vaingal tau malpo nei mo vaenga I mātua Samoa e ufitia nisio vaengal langi au whaapea manai timu puu e ono iai whaapea nei wilam whaititili. I vaenga I saute e a waoa ma te oluwa vasoroi timu puu whaapea nei wilam whaititili. Vainga malaso atai au o le a mātele ina langi le lei se ia vanga nei timu puu I taimi o le fiafi. Talo tau mal ngatai whale malpo nei I vaenga I mātua o sa vilum tau polos fulus ma maila le tūla. Whaasolo I nangi maila vaitu e lau ini seo taimi. I ngatai whale saute o sa vilum tau polo anga ila vaitu e lau es fulus ma maila le tūla ma ngalu e li maila fito futu. Mo ngatai whale le soatai au o sa vilum vaitu e lau anga ila e lau es fulus ma maila le tūla. I o ngasami saute o sa vilum to e lau es fulus ma maila le tūla o ngalu e li maila fito futu. O lo suatu ili tail temi nei, pe ele mail kwata te elta silva veau, malta yo pito maulalo fo ele nei masina e o te si malta sionomita. Suatu I malta luas fulona minute te elfitu atayau, pe ele luas fulona minute te elta sile oli. Na to suatu ilo tai to full 5 minute le valu le fiafi, ma le aso atayau o le a atoi fo ele masina. O le aso a ela atayau le aso fa reile aso luo mati le luas fulwalu minute te elfitu, fa mo ngatoi fo to sfulta si minute le valu le fiafi. Ma se reporti le na tau le ne fiafi sesiona fa poponga tau. Mo le netula manu tele no fainga malolonga sa mo fa se foia. Greeting Samoa, here's an initial update of you with a forecast for tonight and tomorrow. Some low and high level clouds streaming along the easterly wind flow as shown by satellite imagery of this afternoon. And here's a look at your minimum and maximum temperatures. The southern side of Upolu was recorded the lowest minimum temperature of 22 degrees Celsius from last night, as well as the highest maximum temperatures for today at 34 degrees, whereas Apia registered 31 degrees Celsius. Weather map indicates a moist easterly wind flow prevails over Samoa, with associated clouds and some showers may affect the group at times. Forecast for tonight for the northern parts of Samoa, partly cloudy with some brief showers and few thunderstorms. For the southern side, cloudy with some brief isolated showers and few thunderstorms. And for Friday, generally fine weather apart from some brief evening showers. For tonight for the marine, easterly winds of 10 to 15 miles per hour, turning northeasterly winds at times. For the southern waters, east to northeast winds of 10 to 15 miles per hour, with waves of 5 to 7 feet. And for tomorrow, northeast to north winds of 10 to 15 miles per hour, with southern seas,
Northerly winds of 10 to 15 miles per hour, waves of 5 to 7 feet. It is currently high tide at the moment, low tide expected at 1:15 early morning, and this is also the lowest tide of this month at 0.16 meters. High tide at 26 minutes past 7 in the morning, another low tide at 26 minutes after 1 in the afternoon, and high tide again at 14 minutes to 8 in the evening, and also tomorrow there will be a full moon. The sunrise for tomorrow, Friday the 2nd of March, will be at 28 minutes past 7 in the morning, and will set at 11 minutes to 8 in the evening. That's our weather report for tonight, Samoa. Join us again tomorrow for another edition of your weather bulletin. Until then, good night.